abusia ma memo wakwa abanfa ombra attention TV eku papa bi ni wa wo somfo wa wo nuaba na ma mesanka wo biom so de dwumadi oye Queen Varsity Foundation ena wa fa ho aka nyina wa so ma senda me fa de me dwumadi me fa mbra say embo modern subscribe ate na me share button no do mi aya mi adoma no so do na me oba ya me yezi botumi bia no wonsa etuma aka na ahwe so mo ekosi na etuma te ase ye anope ba sam no wo ho asam wo ho nyina anye de se ye nyina ye beka ya na nsam wi kakrai aban de bade ye be ye was it levy was reba dem ro be ya ahia kom badwe hen levy ba eja ye be didi na ya amen levy ba ye bonum nsu na ya amen levy ba baby aye beko bia na ye botum na ya akọ edwuma na rehwehwe abotum anya edwuma wo bobuebu edwuma bebrebe nti dem levy ne de ye momod na Ghana fo ye nsom ne ye nte ase dem ro be ya ye botum ye nya bi ne ya sa ye de siesie nya krom na development na ade no so na orokodo wa wanyi tua na yi na levy ni bobo ade no wo say ye twa roto no omba biom nti levy no obeba ba cover roto ni nyina na Ghana fo bi no bebre be react there roto because nya Ghana hafo nkote ne ye de ye cars ye de for manimo Togo phone na Ivory Coast phone na Burkina phone na nearby countries ni nyina was the workers was the fam wo hanti dem crofo nyina won fam free wo mra won tu ahwe echi aban na kasa so asana atena ase bebrebe o say levy obeste na mom yi work and then roto no so or sana aba abeka levy ho anope papa memo wakwa aba nkoma ye bobo ni o wo say roto or sana aba mami chia na kufu na mami chia ba umia na fana ni mami chia John Dramani mama wajibu ma simply na mami chia Alan Alan Cash Alan the Cash over life and colored omoto abdam obefa obetu MPP abana ko so obefa wo aba mi ade se wa enchiri kra kwa yira sa ba mi enchiri wa yira kare Japan kra ni sala nkamba busa o say na Kennedy Ken akasa de Ken next 8 years later 8 years na ono no sa no beti no ho ana say party na because it's a party no mo sabotage on say ala na jina baby adu bi atemda never obuade fucking obuni pa fucking oduni pa fucking ono ni mama na be ko contest no okay na e wono lesson time so make sense BBC okay yeah okay and I'm person can see but for front parent for MPP there dala ba da kan temu kura no wow o susuma ya ebutu su kita wow na obi ntumi emfa yeah da dem kita ne enya ankrala no misro so mu ye ate dabi bambo anyankopon de twa won hia be de so baba wuram okay ati sa abofo no ba Brazil no mo pide gukuru mu esenya ma ya ti slide that jale be da se ma to no asem na o ma me woka medi road minister ho medi ni ho ya eye kwesiata dabi amakwata yes o se nana kufuado o de mission bi na ba asase so obeye ti o pray about first one nya second one nya third one nya no on ya la na e pray na road to asma me kan me pese na asem ti sa na kan me pese be die film o se road to no hanke but nana kufuado fi se ni nua no no de on ba kan for ata mo kwata gore kufu ene hwan no no to aso no papa no sabi ni tiso no kutu keti amo papa keti amo na pembi mapan papa panimu nkwasi asem nko ana woni tirim otumi ka se Ghana youth won abo disefu bibiri betinya se bi o mo titi se kubi afase mo se sampani fui o mo yare esi mo kofi na alamba no the good set of leaders ebe yedwa ni ameka se o mo se ade ba ko ha twene se sa roto yo ha ake better than you live pow na o man bi to ene ede chiche o man because of mikitaka it will do to amede betia na ebo so bi afọ mo anto mi phone so amede atua oni nya asem because me tatu kwan nti to de wudu wa se ede atua once okuta card thank you
but papa we at the imprudent nana even though cannot sack me the president of this thing cannot do this send the power and I'm saying you need to for them it's a phone call or be my go for them problems and shark agric minister a kuta free akutu ne hiri kutu 1D1F and can send another to me but say free akutu o to me the 500 Ghana cedi kodi bia be go say Ghana for hwe awo yiri ti fie na wo yiri kura ho asem wo ya na we ba ho entimi no sampere fo we na abona na gufu ado fom waja se NDC fo se o mo ba am bede o betwa yi levin e de roto aba eno na ama afei road minister osan so adwen wo se nkofu ba na be se dia na be se na no no e wala ewe mu e wala nyama mu okay waja se ntimi de anka tonu e wo ho akaye be se ye hwade o to dan ni nyina sa amwakwatay etumi ko gina parliament say awon fanye toilet room na so bi te basim seb ta fracha pani akaw kakra nkala ye be ba ho kram pa akaw kakra amwakwata akaw kakra sani pese etiti akufu adon chai say omunu amu boa na mamu ha me Ghana for me kachira oni pa bia wo be bia adwuma no onya president be dia for different trap mom mra ho mom omo na sankrofo we ne po akufu ado fom road minister onu kwado e west si akuta free ne hiri kutu papa pen otuzo o president di wa hwe record mu se president na fatawa na akuta free hwe record mu se president fatawa enya bi okoja ala na ne Canada Japan ne ba wu o wade ne dom be ba be kan mu what is it nyame bi wo ya na ya bufu na back to back me kasa esi wo ma o mo se papa ode na no sofo ode na no ya ade mo esi ase kire ka to ko kire mo se den nyina wo bubu ni nyina o afensa mo be ka kire se o mo mra back emesisi dan mo sika eni edisi enu so mo ko ji no no be sisi to roto akabedi anya boni se roto ni bawo because bit fancy contract here otiwe oni moba mpono akopa moba money echi kwan oba send ni moba just on the marker not the command enti momo na ba na mo na kufu ado be roto no na so to me declare say a year of road I send the policemen say to me implement it yes because free just action na anka to the betima be road no criminals they run this man down we are trying to be present more per ministers na there inti me pese bi bisa say road minister o da twene ana se to ni kaswa de asai tema road de asai ka saumune we for de asai se hwan de ena ye famra sika bai ena ye sanfa emedisa asem fun so o mesa yi sika foforo na wada ye renovation na na say renovation na de na assess wo o ye criminals road minister do so ye criminal we ye criminal ni o ye ntwasum no ye ntwakwam e se kana ne kufu ado fire no e so fire the sharp no ye free wo no de obi ba because of nimia upon na form na na me kan mati se so me dekita na ele ba umi ade no aba no Alhaji Dr. Bahamadu Baumia Bichiawo na ye dekita so na e beti so me slotting card e do na de chest wo kwa porter wo de chest na titikiti no ma hours na be di inside no na chemo I think say a good idea e go me kwa porter me ko fobi when ba me so no spend about 30-40 minutes e wo ho a je say medical it care about 30 cities plus what I say until you say any sir o corner bar you prepare your money then you go and pay when you are somebody that if your bank account and I think say a discovered from mine very cool that na sa no so why na dem na truck drivers na taxi drivers they will go to them and educate them until all every truck driver benya sa card no until o de chreso so that so momo phone no dem ta anka wonyenka eyi no hwan
all driving license no yeah all drive na say enkita slotting we ya no ha adwen nti no udu ona umia machine so na twa ticket na ma say card o nti umia so a na twa ticket na ma nti say me call na me ba this amount I'm going to pay and to boot on audio na I what you anti sika na call na what direct ni awon ye airport mama ye ntema atere ho no e won to me wia okay won to me wia nti the hours you spend there you pay so what I say nti e no discover bread nti you live tobu to ne akaye no mo forget you live no first ke bia ma abro be ti hwehwe okita phone but still I was say we maintain you live say 1% and 5 ma but we maintain so ye but ya me kan say ye hwe say bibia be fine na ye be ja to ma tobu to aba but come about ho no na menti ase a cabin a renovation yes a dan renovation unless you build a new one unless you build a new one you know if the road minister say we yinadi us the road minister na oda we yinadi o Sunday na edwuma ye nso enyi onso igana fu enyi kra enuanom mamenda wase bebre mame sanka wo there Queen Varsity Foundation ena wo so ma asen mameze dwumezi nyina meze bro mame papa bo modina na menhire ne bi ombra wodo ate fanzama ne bi bra fana na telephone number no ewo screen ase wo na nyi henzi nkita ho na se nyame ya dom a wa susukura so no nhire ne bi baba wodo Attention TV eku apapa bini meda wase